Batisi TV, lawan Rashipi daka Frank Yamaha, dan Maxi Sports Scooter Aerox 155. Ringkat baganet foodish, ordar mapi, nginwan ramani, hakir dobyeng jompi. Sembut menteri rang ba gejala uba prestun tensong haka kanyo trek unai wing arjar puar ulabu yu mau nogrem nakabenta ban sinapan bai ya baro kisurok gibadan hapo ka Sornong Ston West Khas Hills District kisurok ban sinapan ba hapo ka Sornong Ston kilong kumba arpau pon khandai wesan kilometer ya ka ba on sa pentrailing ba ka Megilia Integrated Transport Project kabala bay da ka World Bank haka jinglot ka ba arpkunda kilor tingka Hadian kani uba prestun ula pelipaj ba ruya ka inspection Bangalore jongka tanat PWD ya kabala aikerteng usip sing sim inspection Bangalore ha kabala sakilang da UMLA jongka constituency Nongson uba Macmillan Bersat UMLA ka Motion Road constituency uba Gigur Merthong ki officer bat ki pajba Noksong Snong Ini ay giting hakti baro country yang inspection Bangalore usip scheme. Hamtam terpang akhirnya Islam ibladat ngidan buon ki project apo jong World Bank kami jong kami ngeliat integrated transport program akabang dan buon ba ki banglayo assumption nanor jong kani ngidan ru project ibala naga ministry tung kandesit program North Eastern Sector Infrastructure Development Scheme, Nidan Kuwait Program Nursing, North Eastern Sector Development Scheme, nalor kata Nidan Ru kiniki RIDF kinong Rural Infrastructure Development Fund sanction naganaba, manalor kata Nidan pun ba project sanction agri kesnem na ka general scheme jong ka department ke jongi. Tikerpang panungsin di Kapuar, kani kalau kawai nak project di badai pojong ka Meghalaya Integrated Transport yang kebala fund da ke World Bank. But day da kadin leksitam kajong I Deputy Civil Servant dan Moram jongi na makiskil ki bangala mention mene kamtam hakani Kapuar. Kani kalau ka project na kabenta ban improve ya kani ka Nongstoin Town kabagi dan banay kalong kay improvement ni internal roads do kanong stand town baro kaway ka total length baro idan kung ba halfway kli kisnong ya kiban galatan chop ha project banalor kata kidan kung south kli road baro kini kisurok kibarit kibalukot la combine lang hakade ka project but sanction amount do project kalong kung ba at kung dai road 0.01 lakh. But kani kalau ke project kaba ngi menta dan tri puntang ya isar kalau ba akas sinong ginsong ya kani kata committee ban alat no ya kani bertepur jong kani project begin complete kalau hapo live pun riau nai tadi kermen bagi jo ban pendek ya kani kam bat akapor hamploi tak tumbrabu ya kapor ban pendek ya kani project But kuman supun kenal hangi kalong. Baik ini disurok baro kemudian apo jong kani Nongstoin internal routes town barokay kalong in I ya kani ka alor jong kani ka ba ngingila do alor jong kani black dog in I yung PSB na alor jong kani in I patisya kani ka WMM Arlia parhadian jong kani alor jong kani kanwan sa ka bituminous carpeting Batung juru bat kue kibenta kibidan kampan ai bat penbiak bat penlong ya kani dan Nongstoin baro kue kasurok kababit kebagian kaba di Nongstoin hilak banyak ban penengkam ya kani di South Nentang di Sansnem Duna borok kini di Jialong dari nama kajista kejobi kipaiba jong Nongstoin kipaiba jong ka West Khas Hills borok kawai Kawai kabakong santam hakaroy kapa kapok kejela kejumi kabeneng konge day kalenti kasengke
klaim kalenti ka tingin ka babit ka babiang ngatarai leno begin sna kaying banga leno begin airong airuk kan itnat ya kayin namatang sumi nabar sabar joga pelauyin kalong dokume pak kaduru kadang joga hata kanongrim hadin menila sinti ban yalam ya besorkan nadu aja katra nagwa ban ong yebi ba manifesto jongiru kalomba ikwa ban warang ia kajingkela ba kajingkela kali ban sedang nanong kenong mending inalipu monorim ya kawai kasrok boda kabadon kam bahadu katarta syatai sapo is jagahils kaban penentoy ya tiku dipai ba nang satu ngarangong ya kakenti hati ba kasorkar MDE hapo kejelam jom ukon rak sama nilala ia kabat invest dan bat belut hak bedei baki jisna ika surok nadu arah aja katra haduk mentah om duna ya kakarlai hajar pelur tika bat ngaladon hak surkar nadu aja lah hadu aja katra nanta katra hadu mentah ngila krit ya keriko hapo kadipaten Budi Jami nadu Ustaz Sri Budi Chief Engineer hadu KSTU bagi junior kimlo kia yodem kini ke sansten guna kimlo kia yodem balai namar bagi scheme di baper di project di baper ni wanra hakeleng saudok jom kejelam nekelaj wa ban pensyai omdei beniwan nambe ban penbe dan ban dia keren election dengan kuak ban keren dia kecil sisa ya ka investment ka bangi na yang besorkan ban agreement scam arpulai schedule ka investment kalom double triple bangin yo ya kata ke jingkela hapo kejelam kelaj ni barok kawai kata kaman kuak ban om yebi hamtam Kanong Stoin kadika headquarter Jongka West Hasil District Barok ai bakani berkubur kan sapriang nisya Borok Isnong Difal Jong kanika district Jongki Barok Kowe ini friend ya kibabun di sectors Piong ya ka health Piong ya ka agriculture Piong ya ka PhD Piong ka education ngama panyutang ya kikam ibangi kre ibangi invest omduna ya ki riu ki dio hajar klur kawe ke sektor kawe ka department kata kaban apa bandong ya bi ipat ba jong kenong stoy ba ipat ba jong ka west sales barokowi asor ba kanong stoy bangga kerpat ya iba amat kerpat iba im ya ini di internal road wat lepai ke kerteng ke begin persana lesi lembah kahima lani lembah kesnong ngatai itena banginda ai kerteng atap ya dikatu kan itu di kislok iban yach idong lani kesnong iba per kenang bahkan sak kanang kan sak kaburong kung mangilek ya ipaim sip ngilek ruf yikiriu don nam kiriu don burong jom giwai pat ki snong ki kau ki paham lesi hapo kahima nong stoin barok kawe dina kalian jongan apa syuk an bukti Kiti ngong haba bijin na may kmat jin yung syum do biru lata pipi kena ula benda ini kata ketin ke bagian bersuara nama aku terlalu senang sudah orang sudah ini banyak kata gitu buat besar ya ya lang pokoknya
Lai kau kapal kau orang tu ni kau yang betul kan kau ini pergi bersah ni lah. Yang orang betul jangan bersah pergi ke ni. Nama apa? Apa yang apa itu? Apa warna yang kamu kamu dua ini yang betul dalam sebab kai. Kau kipai lah, kau ni non sensasional. Apa kau soal non style. Yang ini akhirat no, yang ini instruksi lah. Yang ini pecah baru kadang. Nak kata baru anda ketika berdua terbang apa kan style jadi. Ngamla kan dah itu baik depan. Ya kasoka NPP apa kejelam gila kapala fight mat kam depan ya kan style. Lara kan kan sini sana karusin bawa style. Hadu mutlak pasien. Tang awli kunai ladar asin wan kan style. Ban jual ya kan style. Nah lagi orang kau esok listrik kepala saya ini siapa kau sih kata? Kau esok listrik kepala stadium kau sih kata? Henry hati istri nilai jam ya hendak 2 pagi, wait ke listrik apa kejalan kita? Mana bapun kait masyata? Pipa bapun kait masyata. Pipa yang suka kau tahu bapun kait masyata. Kami nak kena tahu. Nilan kok bangiran apa dari India, yang dari sensar pajak kaba hitam haka petai. Yang kadai kekin sensar pajak kaba ada sisa juga kata. Itu demokrasi. Hari ini kiri, kita kiri dia pak petai. Kakek kita kekin sensar pajak, tanpa kami kekin sensar pajak. Soka NPP apa kejalan mereka? Chief Minister ujungi, udah Chief Minister ubah jinsur misalnya. Udah Chief Minister ujungi udah ubah jinsur misalnya. Pasal hari dia, kakak dia alam juga ubah Chief Minister. Hari ini semua ada. Kaya kakak kita nak tagi pajak tiba doa yang jumlah kami ini. Kakak Chief Minister ujungi, udah Chief Minister ujungi, upan pai yang pajak dah kegentiin kebajian. Bah uyalam di pajak dah ganti jom ke Kislobe. Kata kali kamu dia menjadi NPP government kau jalan dengan lagi ini. Legal itu kau di pajak. Lalu parsi kepala. Isuap di bangiyo anu style. Niong menhadiri habangi propose lembaga World Bank project. Nakamata bantuan bahaya di surat bandai cekidong hapok kesong style. Diong kita di urban utility. Didong di balas pamita, didong di balas pamita, didong di balas pamita, didong di mesyulamta. Nama bangi kuat bantuan koi surat haman didong hapok bisnong hakesong style. Nostal tahu. Bagi layok dari projek ke apa kelai kelor. Kalau mut bakas soka NPP kan jauh kerpang ya kasong style nama nilai sa ilok sosieta. Kasoka ka bangi alam ya ke kisah pagi dalam kita. Laring inyukan ya kita penuai parang style ini. Disuruh pelasa sakit bahwa si kita lah abandon lah benar. Kanong style nong luai sawak kaji. Hadis kan berada bersuara lah untuk mereka. Minta lagi katak kesin. Balatri. Kasurak nalang sonca lembrai sekesai sejigam. Kaba mesyua kamtri mentalatri. Kasurak kami hidon kam hadu kata-kata ban penyesno. Ya ke iya nong terai dumi mawai pada nongstoin. Kaba sakit pun kata kan nongstoin mawai mentala sanction la alok sedang bantri. Iji berbahaya di surat haman kidong. Apa kan langsung tersedi ke dunia. Lembak PMG SPSP, lembak RIDF, lembak CRF, lembak state plan. Ni persang. Dah kaji tilang di bagi pak. Ban penurung. Ya ke baka soka katmu. Banyak ke bangi tu bidong ikmat ditmu.